Onam köy talalarından köy angan kıldır harılar var. Teatr delegeyince skolaçı жылдарымda біздің Дыва театрының yansı hürüşileri konsertlerin Özkan töreğin zorunba al diyede ındık durgan artistler gelgen değergele kişiler şu çetik beyin bana soğurlarga klubtaram hemceyli langanga or bizim şeylerge hönderge suğumuzunga olsa jan biçecek klub durgan kişiler iki ol tuvadı çetik beyin şu bunun bulazım ya tavır klubça tavır durgan bizlerge biçi ajtılga ol değergem tıka solundu medey buluran janş kişi onu çetik beyin bana artistler gelgen değiştin şu klub taşında jetik berge çamdık kişiler botları oldura santayların şu tutlu olan şu klubun ol piçecek eşiğinde şu tırlı örgün durur. Bileti sadı vardır. Jan kişi şu ol gelgen maşina teknikasında negeleyi sonu orga ol artistler seyine kırınga şiyi oynay berge. Ol artistlerin getken itik hevi. Ol artistlerin botlarının harın şırayı, ağacı şanı. Bolup dura şiinin ayı bile deyiş. Jar ol teatr delegin, jar görü egeleyinden egeleyindir ödep bodarmın. Minip gelirim gele sadikte üner ejik tapayın durganını saktırdır ben. Çünkü deydir canı sap durganımdan bor. Avam açarmını ederksep durganımdan bor. Ol undaraldan mungaraldan ol üner ejikte tapayın beyişka janı oldur olgaş ıgla organını saktırdır ben. Am bolsa ol sadiktin bolsa kuhnyazı bolup durar. Pajın daştında birle maşina haltık ber. Ol maşinaga avam oldurup baş haltıp çortup darga soğunan ıgla ol maşinanın soğundan ol toğraqtın arasında bir astıgıp çıdık var. Ol maşinanın soğuna kalıp çortumda ol maşina arap çoruy var. Ol jarla artık var durganını saktırdır ben. Oğun avamını tıkkan jar çoktap, jar manar durgan ben. Çünkü deyit ol diyede avam Pola dık Moskva'cı, Novosibirsk'cı jar Dava ASSR Davanı on RSFSR'nin bundan jar bodun baralgat körgüzüp joran, arlap joran ağam dı uluşu razı ki joran. Dık devgerengey dık durgan. Özük bu geç onu joğutup bilerge men ağam ol şandaldarın menge görgüze berge. Moskva horay kaldan tos çeden iyi yıllarda. RSFSR'nin bundan 15 respublikalar arasında bolgan Uran jüldün körüldesinge uluşlarlarını laş birgi jergenin çangdaldarın napturgan ol çangdaldarın namda qarağında çururdu. Katı töreyin ulu hakkı meni bola edetті olgaş kemge balıktap çoraş kat çıgıp çoraş kulca çıgıp çoraş tuğur çıgırındı üyelerde Amıdralga ındık birgi basımdanım onu mıncar kıldır onu mıncar çıgır balıkты mıncar tutar deyiş mıncar öğret durgan saktırdır ben hakkım amcan eşti öğren olan meni öğret bazağam oğaş bola hemce hal çıgır çay tüzergele ağır hal çıgır kış bor ol toğuş kırınga toğuş bires ol kalama elekte pütbeyin katbağın bolsa kudumcuğa ol otarcı öngen inek maldın ödeye ya tonk bağın ağır ödeye ol ödeyinden miyaçıklaş oğun bile arka kıyaşlar Kluşka hevildin bunu kadından tuttan
Яштар билээ хөкөлөд турганус ангаа бистэй шүдө өрөө дий янз бүр оюнгаа өрөө дий турган акым ол балдар хэрэгсэлдэг ганжаар кылын кылтуда көрүп турган ганжаар кылын меңи жэлерге баашты балык шелер баашты ганжаар калуар меңен жан жар айтып бер бичир тумдал айтып бер турган ол бичир тургасла ол шаңды балыктар тургаттар тийш шак мындай жүлер бичизнен эгелем болгоштун жооту киши улгаду элге жар жооту уттундур жар өскө жүлдер же хандашып өскө жүлдерин сондурап кире беребилге ынтый турган кишинин амгатори накылары убалары биле жөнү өрөдий турган шутун жар мону мынжаар кылдыр по жөнү мынжаар кылдыр сесери өзүндө ол үйөнүн системасы ындык баса кишинин кизилгезинге тыкеки жүлдерин жаңжылдатны эп найралды демник саасган тебе тутуп чийдейин ашка шаң жаар өрөт турган сактыдырмын биздер школан тоозукпаш жамдык эштерисхан пионер лагерлер мына тыштам чорий баа турган болсо мен жүгө эле эки сууга аттык баа турган менен сонда пишимден тура ол соккостун жээлерге мал жемин белек кийимге ала жайгаала наар киржи бээр турганыбыз жүгө детти 3 класс сонда бутук бүрү пелеткеш сонда сең бир дуар ашылда болгон ашкаңтыр деш меңе соккостун кандоорасынга кээп меңе жар мындык ашка түңнүк ашка сусуп турган сактыдыр мен ол шак ол ашка эле бир дуар терге сатып алгандан өйрөймден онун дараасында жылын 4 класс тоозгачып мындай чөөн кемчик кожуунун ынжанам район дей турган кайраккан ама ол жерде болсо СКПнин чээрбиги сезиз аттык соккоос дей турган кайраккан соккоос антык тускай атталды турган ол соккоостун кирбич заводу турган Чадаана жоогунга ол белдерге ол заводко бир дуар чайладыр ийис мен ага жар күндүз болсо машинаны кишилердин кирер эжик хаалга кадара турганмын кандык машинаны кирерин аңа жутузун темдеглер ол машинаны да улуу кил бар килдеш кажан кирбичти жүдүрүп алгаш үнүп жатабаса килдер ол жүктүү машинанын деңсизинден жүк жок машинанын деңсизин касып аттарга ынчан ол кайгыра жүк жүдүрүп алган ага көздүк бээр шагын жаа демдеглей турган ол агыбыз төн жүзүндө кайраккан соккоостун директору мени кыйгырттуу болгоштун кондооросунга сең жайладыр ажылдаан ашкаң болдур оглум бу ашканам хөй түңнүң ашкадыр бу мээң жолаачым сени суурунга жетирип баар Чадаана хоорайнын садыгларынан жүнүт сатып алып саарсың бу жолаачакың сеңер жолааш бээр деш бодунун ол алдантоосунга олурткаш жоттарга ынчан бир дугаар насындан тудуш чүз Ленин башты бежен жээрби беж ашкалар 300 ажы түңнү ашкадыр ийням болбот ол жерде озаттыкка хөй ашка менин абамдын айта шалың өзүн жан сактыгыма 110 жээрби ашка турган ынтык жерде ол хөй түңнү ашканы меңе жар бергеш Чадаананын ол турист адынан мячик Геда Уралес терге сатып алгаш аткан ашканмы абамга барып берейинби абам бүзүрөбөйүн бирок ол жолаачы Тайбырлаан боор абамдын өңүнөн аар өскө өрээлде жаштынып алган та өрээнден ыглап турган жүгө дээр атта мен жайладыр алдайда эле чорукпаш сезайда жетпейин ол кирбиз заводунун жанында ол да демги жугалап турган малчын акым ынчан ол аңа турмуш үй бергеш турган аңа малын тутуп эгелейин турган киши абам эртең да мени эретип алгаш
ол көй түңнүк аскалып Актоора Коорайдан барып сагылган турган биз. Жанам ол Совет үйете Актоора Коорай дээрге табага оза тыккаландык сайсырангай ол шынарлык чүйгөттүктүк баранар doğru абазалап ажык бей турган болош. Мына кызыл же төп же да жоктоп турбас турган ол кезде кожуна чупту Актоорактан барып сатылган. Школа чийдикеп тыңмаларымга акыларымга керек жүлдөрүнү жар сатып алгаш аңарда дайым жестем сулар төрүп баса көйлө төрөлдөрүм аңа жуттап турган болош. Он жортто ол Актоора Коорайга тыштам жайлар барган турган. Жана Актоорактыкка сайсырангай турган. Бассейн, ол фабриканын таңның эреңге ол мотоциклди жарышкан оолдан ол ону кээп барып солурга турган. Фабрика жада жеребир ошол фабриканын янында ичинде тыкка көй буфеттер турган. Өтө тыкка жик. 10-15 көпөккө киши шу тоттур жемнени ала турган. Шу канир, компот, пирожкиде жалдарган жем 10-15 көпөк турган. Кино көрүп аза 5 көпөк бичигилерге күндүзгү кинолар 5 кеже япар пиши орайтар 10 көпөк кийсе алгын жери көпөк дейш. Ол жан жол жерде өттүктөр тыкка солунду. Көпөктөр бир ийиш тешинди көпөктөр биле сагындыра турган. Чүгөл ийик ол амандырал же ол андык ашканын жар кижа жылдарга кижинин жар ашка билем жар шаңнар деп сенин амданын акман турган. Ана да бодум ала жайга андык бир ажыл тоо шашылдай бер. Көндөргөй зуур алдардык спортчулар биле алаан кеп өмбүк талазы биле тыкка алдары хол бөмбү, фут бөмбү школага турдубузтала кыжын боорга ханам тоошкунга көккөлөр чайын боорга он кудумчуга туруп алгаштын лаптууларынга шут аңааттана адай элерден бери туруппаш жар лаптуулай берге сутукка солундурган шут ана ол пичи кишиге ана шут ана ол мячикте ана ындык акыларыбыз турган ана мерге биле ана кээ ана ол пичи мячикти кээ улдап барган ана шут дээр жана түндүштөлүнгө мен көзүлбөйм арылдырык бок ол мячикти манап тута ол ана жанар халаш чеде жерге этеш дээрир база кере халк бер шут тукка солундук чонун ына ойнары желехан он жортухан биз ол жерде биздер херим школасы дейт. Херим ол волейбол ойнай келенибиз. Чүгө дейгем херимдин ындынга 100 олдураш, петтинге 100 олдураш херим ажыр ойнай келен. Ол жерде ам сеетка болбас. Он школага чапсар улуу жаспар үйесинде тон азарны ам 3-4 олдар жуор. Мынар хош жерге тургузуп алгаш чугай биле жар шийип алгаш бир жаңылашыбыз ынды триакпа турган ол тооска жодар ынды херлип тура материалды ол триакпаны поп борбак кылдыр шарык бар мячик шашкылдыр чыгып бар оң кеп оң билен пионер бол ойнаа турганбыз шу фрежинге октоп берген ол триакпаны өрүп өтүрүп берген шу кийир улдаптар он тонар арасында жар баклак бөгүш ишти ташты деп жөнү жар маргыш барбас ол өлтүрө акманын деген жери өл кылдыраттык бааран ташты бешти он көздөп турат ал жар ойнаа турган биз он жорту мындык бичи борбак мячик тоолгаш баскетболду эгелейбиз ол баскетболдун мындык кийироктар ол борбак колсоону жана ол перик мындык школа класстын азынган перик борбак жерлерге чечектер салып маалар ол чечекти акбакка жол борбак колсоону баскетбол ындык шийди кылдыр наа кийироктар шакм жар Потарска ол ойнарынын жар Потарска иштебизген жар төрү жар шут кижи ойнаксап турар кичээл ол улуу жаспар кээrini шу чектикпейт мана орап ол ийру кичээл соондан улуу жаспарны жарлап барган 15 мүнөт ичинде шут ойнап жетип да шут Отабага волейбол oyunu тыкка сайсыраган турган болуп турар. Ол Кызыл Коорай суу тутунуп турар үйөдө бул улууларгабыз тоокка калбак көрүүгө очусу. Ол улууларгабыз волейболго тыккан деп мен карганабам
Балак Баншаровна меңе кырганам жа төгүп берип турам. Анжан кызыл камсы болот олгун кээргеле ол жаа тут бара кызыл хорайдын кудумжулар айы биле микрорайондар айылы командалар ушут ана орайттадыр ойнаар. Жаар ойнаар турган. Ол дарга боду сугам бодунун ол дуурсунга чалынмас турган деген анча да жолдап турган. Ушут ойнаар турган. Жа жол волейбол жан чоннун оюну алып барган. Чооту тараза райондар суурлар дейсин ушут. Биз безин жайлагларга безин шөлдөрүнө кылып алабыз анан малжын жайлагларга безин. Биздин суурга шут тыккан педик жаага енді кабак моряк хептин жан ол жанымын көндөргө суунун болсо күдээси дейм. Ол башкы жетип келген турган Валера деген башкы ол физкультура башкысын жан көндөргө күдөйлөк болгоч бирле тугар ол биздин кыжын жуңгулар кызылтай деп тейжигеш даг турган чайын наа чошкун тургаш ол башкыбыз таштарны рюкзакка чыгып алгаш мен шошкун тургаш айгул деп шолазым жеп алган дейт. Айгул деп жеш жугайлап алган. Бир эртен оттук бесик ол кызылтайдын эрегинде айгул деп бишик бар. Ол жол кирендик солун фанат ол бодунан мен деп жөнү көргүзүп элейин. Күрөгөнүн күжүн көр деген сыкасындык. Ол күжүн жаар бодун жаар көргүзүп кашан школага физкультура башкызылдыр директор тааныштырган соонда ол башкы бизди хаакка көккей шут спорттун янсы бирүү хебирлерин кым кайнаар сонугаар ол шут өйрөнчү бүрүзүн жаар туккандык биздерди наар бир чүглендирген дейби угландырган башкыбыз ол болуп турар. Он Сеславска баруңба болгон республика жергелдик пут бөмбүнгө болгон марылдагы жан мячикти вратари сезимже өтүп беринбе күчтүңдү казыргы келгеш ол мячикти ана ворота жегир хатып мандакты. Онан орустап автогол деген. Ажыле жолары мен бодун китек бан жеми. Ол воротаны хаалгачлап турган конжуг жаңа сагышын шу мени көрпөстеп деген. Жан шу сан тик турган шу хайым турган биз. Анжалда сөөгү минут алат ол мячикти эжинже өтүп берин ол мячикти хаттын айылы ворота жегир хатыптаргала сан 0-1 төнүп калган. Жаар турган. Ол муңгараштын суура эми болот няба менен этте олгош. Эттен де кызылжа жоктой берген. Шаң жаар театр делегенче ол күндөн келип кире берген. Спорт жаар менин онжук бода болгон бодалдардын биология, физкультура башкысы болот. Бодалдардын жаар ана ыш пуста кестик болгон. Биз 87 жылда мен Сеславска Оскошкөтөн ол шилиттинген урлар арасында, олдар арасында кире берген турман. Кызылдын булан жүйүл училищеси. Таң башын таңа öğreniydi. Düzü sonunda teatrga gelip bana teatrın 4 duvarlarını öğreniydi. Dansı ro. Сендвижение ро. Мастерство актера дейм. Яр орстап яр огаларга он сценический речь дейш бо кичээлер мага бордурган. Ол кичээлерни он бетинде бо театрдын амбулук өгбөлөр яр биздерни башлап турган ол жерден Логачев кол режиссер, ол Логачев режиссер башлап турган. Тыл башкысы Doğu Respublikanın bu adallık ulusunun adlıydı. Dadar Nurboyevna Sendvijenya deyirken Seyin ağa şimdi eşkinlerin yansı bir şimdi eşkinlerin olsa aldarlık başkabız ulu rejissor, teatrın ol rejissor Irina Ivanovna Lotsan dansı başkası basa kulturanın Moğol'dun doğanın aldarlığı aldakçısı Доңгак Вячеслав Октябрович. Дешминтигде башлап турган. Жар башлаганда биз 3 жылында öğrenip бүгөш шут белендик сургуулдар бизде турган биз. Анан сонда Ленинград коллежи Шылгалда Сезен тошултала чарлаптарга инжен ол Шылгалда жешут. Ажыле жугалар болсо 100 муң
Тукка көй кишилер үй шаңгы дышадагы этип турган сактыдыр ben. Ол биздерни бирги iki жададан хостак манжуга дергеслер белен улустар үшкү жадада жар шилип келе жаткан эң соңунда шилиттен 300 хан бар 400 кишинин арасында кирип калган. Ол артык баган 300, 400, 500 киши мага ол ниети шылгалданып шилеп басым жар эткеш пединститутка орус тилга изложение төгү историяга жар билет сорып экзамен жаап турганыбыз башыңда болсактык бола кирикпейдир. Ол биздин арабызда жок да болсо ончук салым жаяны кечтерибиз. Мен ам жар эдерчип жоран эжимам ончук шаңды кижем 100 жылдарда ынды киши шаңы сатып төртмесе бодарын. Ол жаңы соғышуыз Моңғуш Шангыш Васильевич Кызылдын Идуа школасынга öğrenip turgan амбо биздин арабызда жоруур Россиянын алдарлыгынан улустун атиси Саха Якутиянын алдарлык атиси. Ондар Эдуард Борисович Илен жана жаңысылаштар турган. Ол Шаңгыш бир тускай ол эжимдин сатыккан жана сактыр турган жүгө дейт ол киши бодунун авазынын ачасынын чаяп жар ол кишини ботаратыккаш бу сары көттем чейкеп жар ол киши бодун жар тыкка угааны киздирин. Экзамен үйөсүндө болсам билети пединститутка история факультетинин деканы мунунга билети сыбыргаш аркылаштабайт. Ола жеринге башкынын мунунга ал айттырыңдан омжаш ола жеринге харылаш бодунун үзөл бодалын неме жоголак бар. Башкалар чыгаша. Ол башкалар шу бу чүй киши букымдек бижилдешим жакайгай бей турган. Челерге изложениянан бижите 3 каттап номжуу турган болсо биз осалтак болгонбуз. Жана ол эжимдин башыңга Востокка турган. Ол автобус манап мынчап жадап тутусталап бижип берген болгон. Ол биздин кирер этабыбыз этте берген болот. Сөөлүндө осалтап жетпеш 3 туган номжу чыдыкта сокташ утаман жар ажыле сокташ кире берсkezler осалтак болдуңар. Бу 3 туган номжу чыдыр деш ол башкыза 2 болбор. Ама жар чаңкыс та номжур болдум затыңна олаш дөмөлөп жира пасле дейге. Чаңкыс тыңнаш Önce men orus tilga pat onam jaşapас ben көре жар өскөч чүгөлейик. Ал эжим хорой көскөн болгоч орус тилга шу ана ажыле жоларбыз ана 100 тагуу дейбиз эбиш ол киши тыкка сайгара турган. Мен жүгөлейик санга тыкка чыгарак турган. Алгебра геометрияга. Ол эжим санга шол көз турган. Köpeklerim jär sanap ниетти түгүн калып чыдабайм тураш мен санадым. Мен орстап чыдабайм ол эжим орстап бейт. Жар топтотарсым жар деткизип чорабыз. Ол эжим жаңгыс тыңдаш 5 минут жетпейби бир тугаар туруп келгештин тужар деп баарга ой мени утпа мен шу чадоор мен тузалаш деп ол эжимдин тузазылган пора шоккар бишемен онду жаган турган мен ол мен база бишип алган жүйүндө артымда ол эжимне тоос мен ол эжим база ол эжимдин тузазыласа бишип алган турган жаар тужакпын биз он түңнелдерин дүрүкпен чаңгыз ол эжим чаңгыз 5-тин бешинге бишип калган аңарта шуудана 4-5 жарым жетип бишип турган уруулар безин түшүп кымда 5-тин бешинге бишпейт чүгүлө чаңгыз ол чаңгыз эжим 5-тин бешинге бишип калган. Ол профессор башларының қолын жекере бергеніз бізге тықы аз кештік біз деп санарбыз. Ол бой өйдө болса ынды башлар безинен өкүлөр жок. Олам конжу башларын жан Точин, Петров, Шведерский, Михаил Григорьевич Шмойлов. Шудан ол Точиндин суу öğrencileri bir Идуар курстан эгелеп шу Европа же гастролдоп жолу бар. Англиянын ол Королевский театрга барып көргүзөр. Америка же гастролдой бер. Ынды профессор башлар турган. Он биздин башкыбыз
Биздин профессор башыбыз Анатолий Самойлович Медведевский болсо шут конжу башкы боду азаттыкка жоргаарланыр öğrencilerlik tanıcı olgan meň angan ışıldarda öğretip çören öğrencilerin bodur deyiş. Mikhail Boyarski, Igor Sklar, Yelena Voробей, Yura Galchev deyiş şaktık altardık artistlerini angan ışıldarda dosturupma. Men bir duvar nasyonal kurstum jar hüle alıp turmen deyiş. Ol başka pistim jar hüle algan konju bodumdyk Graf Şödeski'ndyk ergeli joran ol hanyk Russiya ýözünde. Meň törtüngen paşyňym bodur deyiş aldyga juda ulu paşyň ol Graf Şödeski'niň paşyňy deyir. Ol adasyny Graf Şödeski deyir. Gajan bolşevikler revolýusiýa sonda bolşevikler diýile bagaş. Görüneniň Dальневосточный bilendik muzey kılpan, görüne muzey kılpan. Onca çoğuttu 80 жылдарда ol jar sürçüp turaş ol Graf ergezin dedire gidi olgan. Ol sesere düşüyor ýerinde. Ol başka dosturgaş maňa jetip gelgeş Alexey Garolovçyga gaýda olgaş. Jar jogalap turan basakdyrdy men. Gördüňbe bu men bu aşy tölümni o da 5 yıl içinde jara sokmaz. Şiilerge de azı şu mıncağa durar. Mıncağa kılı var bolsa yazılı mındık. Şu tek kaş hırakındık studiya. Da kurs bodu bu. Jara ajıldar bolsa. Tıkka köy jetişkinden jet varsın. Deşim jara jağıp turgan sakta ben Alexey Garolovçyga. Alexey Garolovç ola heber küsetip keş. Teatrga olup görbeýin, tögüzünde bolup görbeýin deydi şaňnaldan eke gelemiz. 96. Hayran, botkara şeydip 98 ýylda egelejmegil. 20 ýylda kym sen sübedey madır. Deýişdiň şu deydi şaňnaldan eke. Teatr şu bizim ol konju Likhachov atlyk altyn medaldy. Oşonda Russiýanyň ýanzy bir teatrlar arasynda eň net tergin teatr dip şaňnaldan bu bizim bu munda muzeyde ol şaňnaldan munda salyp bandyr. Onu tapdy görüp bolsa da bile jete durar. Şaňjar ol jar egeleýin diýin. Aşyl jar egeleýin. Şu Alexey Garolovçyň önjen geriske aldaly at bezin Alexey Garolovçyň jan on tozan ol jar saly egeleýiş. Şu görüneniň Respublikanyň Russiýanyň şaňnaldaryny şu jaňky şuldurguzunda şu Alexey Garolovçyň şu jar şaňnakman turgan. Şu görýärde şu Alexey Garolovç aldaly çurukçu Şulga Valeri Pavlovich literaturny şahs dergän Doğanın Ulus'un çoğalcısı Eduard Bayrovich Mijit değiştin şu üç başlı ulu değildir biz. Üç başlı drakon bu jele şu nereden ne çıkmış caqılı egleyin. Tozan 7 yıldala önce saktığırımda tozan 7 yıldala Güldeğinin doğayında çoğalaca egeley bir saygarım. 98 yılda Kazanka festivalga egilejmegilde Barska kandıgla bir çuvaş teatr sübedeyni aray bağay kıldır görgüsük benan. Pistin ulu gögböbisti, ulu bolqa oçunu bağay kişi kıldır görgüsüklerge ortana kılık çasıl kaçtın ol at bezin şaq ol şiini görgen sonunda ezinde oran törtünük böğün. Çoğum kım sen sübedey madır dep. Jar ada olgaş 20 ýylda bargaş ufak orayga görüşüp barmyz. Ol ulu gögböbüsti. Herek kırında sübedey bizdin ulu gögböbüs şaq mındyk madır. Sizlerin özünün hostak manulu madır dep. Ol ýanzy bir jonlaryň şuptuzyň hostak manulu madır oldur dep. Onu jandyk çonlar öskeýeri bilip turgan. Herek kırında şyn tögüzüni aldyr bolsa bizdin ulu gögböbüs darlalga durgandykka köy jonlaryny hostap çoran. Cengiz Han'ın çağın, ulu çağın, Cankız çağın bezin eçizinde jedirip bağın kişi Cankız sübedey dep
жоғалып болыр. Оны біз қотпаспыз. Қотпайын жоғаларбыз. Қанда чорғарал біле жоғаларбыз. Қашан қара хорымға қаған шилгесе келей берге Чингис хан ойнуқтары ажы төлі хам шерлерін жығаш дейдір еп тұрда сілерінің қырған арағанның жағы сөлгі далайға жедермен жедер сілер дейін сонда мен сөлгі далайға албан жедік бар мен деш болдың ға шерин аттыр оғаш дөммейлі жедік болған ол жеткеш жөн Европаның пичүүчі аймақтарын шуптысын қостақмаған дейін Венгрия, Румыния, ол Словакия, ол Чехия, ол жұрттарын шуптысын ол жұрттарға арғы Sübeleyinin durası kaldılar enderik değil. Yazılı nasyonal hostakçı, nasyonal heroi deyip jara suga pişikli olgan bolur. Vengriya olçuktarda Sübeleyinin durası kaldılar enderik. Ол театрдың байдалы қанды қыл деп айттырар болса еткен үйелі жара теңнейірі бергедірейін. Берге Болтунмас жүге дейітті бұ чутталға бұ күріневісті Русияда делегейді байдал күнден күнше өскелік бар жыдарын танбе. Оған сонда бұ ханам цивилизация дейір бе. Чутталға жа көріш күнден күнше өскелік біле тұраран. Медейі жоқ. Өттін жүйір басап барған болып тұра. Бұл еді. Өттін жүйір. Туында мұнды жүдір, мұнда мұнды жүдір. Тууда жігірсік жүдір, мұнда азық жүдір. Мұнда жауыз жүдір, тууда бейдік жүдір деп. Ол бүтін делегейін жар жұттап бар жыдарынан театр делегейі қаншар жұттап бар жыдарынан бе ол күнден күнде өскеліп тұранынан бұл күнде біздің дуа театрынан Превес жоғалар болса берге байдалдарға олса келген тұрған. Келген театр келген тұрған. Янсы бір өскерлі ешкінер. 10 жылда ковидтің хайы білі. Шуыт амыдыр бір өскерлі өрген. Өскерлі өрген. Оң хайы білі. Дыққа мерген уған жеккеліп бар жыдар. Мұнды ақыларымыз, баларыз, өкбелеріміз баса. Өкбелерін басы жетер болғандыр біз. Мұнды бізді мұнай көйні көрген, мұнды ақыларымыз біздің арауыздан, арап жори барғанынан бір таласындан жағы көріптенге шаланды бірле жүе жетпейін тұрар. Сіргейді ашқа жап барған бол. Кенеттен жағы жори барға. Қонжу сауын жаяңыңды, режиссерлар, ұдыртушылар, артистер, жағы жорып барға. Біз дейірге ортысында поколениядыр біздің, ортысында жор орған. Кенеттен ол жирикті дұлап, ұлы поколения, жори баран ұлы поколенияның жирейін дұладыш, мұнар жүд артта баспан бізден. Оны азы дұлар ап барын. Мұнды болып тұрап, бұл театр дейіргелі 10 жыл болғашыла ча поколениян, ча ане артистерінің жар өретке шекавар тұғана. Жүге дейті артистер ұлғат бұрар орған. 10 жыл жар ұлғадырға ане артистер соғынан жоры орған. Поколение айлым жар жорып тұрар. 10 жылдың ковид ол тұққан жар үрек бәнді. Оң ұжуындан тұққанды уаңы үйезінде бажа берген уаңы. Мұнды ақыларыз баса бізден ұрап жортқандан дейірім бе. Мұнды болып тұрар. Оң сонда сөгі еді желерге шағанда біз болса мен мұна аз кештірмен деп бодым санадым. Сесері үйезінде тұққанды шынарлық қонжуденді профессор башлар тұрған. Ұлғады өрген демегезінде жоғаланымыз қаш. Федерский, Точин, Петров, Шмойлов дейін. Ленинградтың ол театраққа дейміз қонжуынды башлар тұрған. Анжан безін олар жайдан сәсен қардығынды. Сілер аз кештігдір, сілер біздің олды ұша керек бөлген. Дейш, біздің жары өредей тұрған. Ампо еденді башлар бар бе? Мұнды айттырын мен бодым салық саар менен. Жүге дейір мен оны білбес менен. Москвада бар бе? Петербургда бар бе? Өскі хоғырайларда бар бе? Улан Удеде бар бе? Красноярскыда, Новосибирскте, Казаньда қайда бір шығырақ башқалар бар бе? Жүге дейірге ол шығырақ специалистер, шығырақ артистердің жар достарында башқалар артқан бе?
kancar öğret burar. Ol aytırlar jar meni jar menden jar aytırsay bermen bolum. Jar teatrыбыздын аңгүйede пайдалы кандай деп жүрүм мен тоот база харлашты болсун. Театр деге жаңгыз артист кишиден тургустун маана. Театрда мында 100 ашык 200 янзы бөлүмдөгү специалисттер ажылып турат. Ол сценарында кылып турар. Ажылыбыздын жаңгыз артист эмес, оны шу ол артисти 100 ашык киши долган гана. Халкачыдан. Жолач, свет, чырык, музыка, көкжүм, иди кепте айлап турар. Сценанын каасталгасын кылып турар. Сценанын бутафория, реквизит, ажыглар, ол артист кишини сценарынга чараштары, грим. Андан янсы бүрү. Dekoratorlar, butaforlar, çurukçular, çoğal talasılımda spesialistler. Onlar bu günde kandık baytalda dep. Olaytırı dergem. Olaytırıga olsa eleğindik bodanır, yene getnere yapar. Men iki de bazışta olsun, bağayda bazışta olsun. Onu da ortakarları bir yapar. Onu kadığından görükçü çoğalıp bulur dep olur men. Kadığından görüp birer, esket birer kişiler onu çoğalıp bulur dep bular. Nişansa da men onu çoğalar olsunsa bir talasında olsa menin iştimdendir. Men çoğalaksa olsun men han. Andı baytalda çoğru olur araya. Onu men doğrutla çoğalıp da olsun. Demin menin gezinde salgan aytırlarım ağa dayana ulaş. Basa dengelge değil be. Onu dengneyir olsa mega bağlı. Çünkü deyette ambıdaral gün bürüde özgürlük bıraşı. Şıkasılık delegeyde. Ne açtın? Teatr dergelem çonun sağı sekilin oğuşuk durar. Olarını az geçikti kıldır. Görükçünü çuttalga je burungar görüştü. Burunga çütküldü. Men mındı bu oyundeş. Bile ambıdaralının ayı öyle bilendi. Mungak berge ndı baytalda çoran kişi kaçan tiyatr çekirip kılkeş. Bile şiini, bile oyun toğlağını görkeş. Ol kişi tiyatr dönlerde güngüz özke ambıdaralca güngüz özke görüştü. Ulanış kılı, sağı sekili bir özke apargaşın eveyran. Oyunun ambıdaralı özkerli veyip. Ta çeyce kişinin jağı çoğurtturar. Ndı çiçekler tıka koy. Біздің арабызда, біздің жоғы ештеріміз да, біздің дөгі төрелдеріміз да, оны бізге жоғалап кейіп бір. Театр дергелем, çoğunun hayatını götürür. Teatr dergele, Ahmadıralca burungar, çütkülün ulan bıcıktırar, deyiniz kızam. Teatr dergele, çuttalga da bir öngü deyin, çuttalganın bir öngü. Teatr çok da bir eviz, kanca barıl bocan. Deba aytırı basa durusunu koyup buluran. On teatrga teatr dergelem iyi ana tıka koyunu çoğalap bulur dep bolar. Ana eves teatr türlük bulgana bulgoy bu çırık çergirunga. Bu şaandagı üyeler negeleş. Al teatrın ulan güçteldire deş. Ol sistemanı çoğaltkan Stanislavski. Nemirovich Danchenko, Chekhov, ol tuzgay sistema, ol Stanislavski'nin çoğaltıkman sisteması, Julia teatrga olsa hamaşkan eves. Ol yansı bir mergecilderge tuzabor, ol sistemanı şu yar kirgilek ma bu. Yansı bir profesiyalar olsa sukulak ma bu. Janastın boş şkolalarda, училище, институтlarda olsa teatr bölümleri jar bol açtın evrim bu. Teatr dergelem kişinin bu çuttalgada kişinin birinin hayatını götürür. Kişinin Ahmadıralga nakşılın baylakçılar. Bodunun çoğu kişilerine, dolgandır durar kişilerine, cümle kişilerine boytuzga
Aң менге тиригле жүүлдерге шуттусунганды хамаалгалыган. Эки талаже таттартып турар бура. Эки талаже ол кийине таттып журуу бу деп ойлойм. Жар Çelle hanımdıkla yani böyle bir üzü kişi bir üzündü çara şellerce barıksar, dıştanıksar, çok boza ürde görbeyin, çok kişilerince barıksar, çedikser, söğü bir yere harından cep baran şey dörgü törel, aymak ayı bile kişiler dubeyce yaldayda, cer yurtunca barıp, sağın salıp, değiştindik ол жар чыгылып, жаңы шерге чыгылып, мынжап турар апарганы тыкка өрүнчүк. Деп бода жотун сөөгө да бистерам мейин өгүлөм дейирге. Бистерам бо шөлегелей бейирге Байкөлдүн эрийинже бо каш 3-4 жыл жолуп келдим бе. Нар баар жотубуз Байкал Чугалей Байкөлдүк Тиксем гейр. Амшынады ол жөйдірейін ол хөлдің адан Байкөлді бар. Ам хамақты кіші өйіні адап чадақ бар, шанала Байкалдық барынан. Байкөлді едірім. Иркутску хорайны жоғым чүдеш, ол Иркутскуда чүдеп сөз жөлдері. Оны кымда қардап жұтағыз, жамдық келер қардап. Иргиттер айма жұтап жорам болып тұраран. Жаштың Иркутскудак бана хорай тұтқасан. Жар Onun jar bilgiler gir. Ulu öbüleyiz bazen jarla joala judur. Yaş Bayköldün edenga dönmeyle bizden jar bu çok kavu çara şellenim jar görükse jotun. Jelerge bizden bu Moğolca girip Moğol'dun yancı bir aymaklarında ozandık duras kaldar. Manaylar şutunduk çara şeller baran. Ol jellerini azı gör. Dava iştinden jeyda görüp bakımızdan jalsa da davanı kişi dönmeyle töndür görüp dava sandavanın Hojun pürüsünde yansı bir bulundan da koncu jara şeyler anar jetken pozmuşsa. Ndık biz öğülemde ablamda şeylerin kızlar bize. Şeylerge benim kongurttuğunda tıkkır görpen jara çula kışkı yerde gör az geçti buldum. Bir gattap joranın utbastır ben kongurttuğuca. Tortap kışın bozda tortap palır oruyla halandı. Bizden mayından geçkeceğe beş hafta jedergen. Çayın men ol ersinep çorur oruyla. Çoram olsunca dedim bir bodalım var. Anam jartıştanmışan, jelle gör deyin. Ondan sonra du ol hojunun ulu oğlar, o çiğ oğların olunda gezek jellerince anar basa, anam jar görüp bir akılış var bu bayhaqta ştap jurur başkı. Oleg deyradın basa mi attaş Şemir akılsın fazınga bir gereğin ol akılsın turizm çellendik ol talazlandı duanı şut ya çadaklaştak bakın başka olup duradi. Kongurttuğdan du aldayca geçildir kıştak manam bu tangdı edebilen tangdı daygalardan yer geçildir kıştak man bodumda çünkü ot tuz şaylık omçi Арбайды алған жүйгі жемнік арқанын бұл дайға таңдының ачызылы он жемнен жорам болып тұрады. Жүгі фотоаппаратты жорамен дейді. Оны тұттырықман жұрттан көріп берген кежі қайға жөйдірей. Анды ғана мөңге доғыш. Анды орыстан фотоаппараттар, онда ол дайғаларда чайын да ервез. Ustanın görbeyin çara çellerin ol tattırıkmağım olur. Pajında ol albümde var. Özge jellerde şutapçı olur. Çonlar hana bu duvanı görüp beştin hana yozluk. Şambalı oranı dep olur değil. Ona men bolsan je dep odarmın. Pille koncu aldardı jurukçu duvanın gıdı öyle alday talala etip jutkaçtın. Duvanın Бархат қызыл өңні қылдыр көрчік. Дауана рақтан көрге шіркілжіней. Жүге дейірге біздің бұл дайғаларыз бұл той қызыл рақтанан. Рақтан көрге қызыл қылдыр көстейді. Тұсқай. Яр көстейір. Шамбалы оран ол еве шөбе етіп. Номындан жар білі қаған. Ол
Шынал банды жоды өске жерге жораш кижи. Туанын кара шылырт кайдыр агып батчыдар кара суларын ана түжүңде су кижи түжей бейчот. Ана оттук бейин гана чарагының жарына ажырып чыдай дисең, ол сумну кара сумну түжейин дена. Тыкка сускап чыдар болсана. А ол женин суун женин су эс бора. Това дейрге да шу мүлөгер томактар да баши. Това киши ана жанар дейинде пөрүдө ушунчалык бар хая көрмөс. Жанар дейинде жана бер. Бу көмөши тыңбалар маккыларынан да айттырам манжа дейшот. Бу жерде өскө чурттарны кесип чораш. Кандыдыр туага оларга дейри. Канчарга да төрөйүн добус тегергим жоктур кайда да деп жуалар. Чип турар эйдибиз шемибиз да жаагай эң жаагай чурттап турар ораныбыз шу мага кинода Чингис Хаан кинода турстабызын. Ол Дагава дер, ол Япон сөйүктүк ол. Онжу актёрдун ыгла органын да сактырдым. Ол төртүнөн күнү алданыш жок бежен жети карлап турган төртүнөн күнү по шоол ховузунга ол актер төртүнөн күнү дээрге ол актёрун эдерташ по хөлдөрүнүн жаа көрсүзерске бир кара суунун эдеңге олор ашыгла органын да сактырдым. Чүге мен мындык оранга төртүнөн киши бормен деп инже деп очулдурчу берге инже дейр киши болгон. А чүгенче деп туран жеш дээрге ол кишинин төртүнөн жери ду Гавайский острова. Анда олса шер аранда суу жоган. Анда шу суу жоган. Сууну шу бекет турар. Остун чунар да, чугунар да, жерда суу чупсун сады жера. Бу тубатана ол сууларына айкаш по суунун ээси кым, по хөлдүн ээси кым дейри. Чонун. Анда чутап чору жонун бор. Кандык дамдан хуэс. Дейри хөкүш кайгап тура дейин. Ана бу чүйүмдүк оранда жетип келдим деп. Төрөйүн тылдын туар болсо кишам. Амыдралдан киши жүнүнө кел. Төрөйүн тылдын туар болсо ол дейргелем ажыле жуаларга. Төрөйүн тыл чидер болсо ол аймак чон төнүк болгон деп болор. Анжагаш ону канчап аттырып ал. Анжагаш аңа театр болсо эң күчтүү ол дейш төрөйүн тылдын утпаңар дейш. Пасалап бир ол айттырык дейш. Ол айттырган жаа даяна болуш ажылап жүрүп театр. Төрөйүн тылдын уттур болсо чок дейм. Ама ол аймак чиде берип болор. Эң кол жөө болдур. Чаңгыз шижек төрөйүн тылды канчаар хумагалап аттырып болур дейер болсо ол ада еден өг биледен дегелейт хамачы. Авазы, ачасы аз жок чанда жутап жору кийси. Өзү ора жаш төлүн эгесинен тура Доğa dalın, töreğin dalın, жүрейін жегейір, öğretik baş. Onun sonunda özge dıldan öğretiyir açılmaz. Boş ayda göngüsün evestir. Çüy deyerik. Dalaşkan küske sütka düzer deyir be. Ahmadalın jap barganan. Şu günden günde şaktan şakçı şu yarana şakın ayındırana ya şiğin ayındırayıp turgandan kişilerin ol Orus'ta panika deyir. Ol tevi değişkin, süre değişkinge alsık baştın. Meğin tölüm mekke öğrensin deyiş. Doğrula Orus dalca öğredi örgün bu. Horzak ol sen eves. Am üye sayzıray bergen. Çaş töl törtünük bölgeçte saktırgala telefon bile törtünük beyiniz kaşkıldım der. Çuğalan çada çutkaşlı avazının açasının telefonunu huna açıp çıdar da huna. Özgü oynayarak kandı da oynayarak. Solunca saat bergi sonurga bas. Ana onu ana internette görgüsü durar. Telefon çünkü telefon bize halbaktanır. Çünkü etti o telefon tıkka koyunu ürep durar. Şu jön ürep durar şu telefon bulur. O telefon içinde yansı bir programalar. Ye çamdık
иелер бар оğlunğa telefon tutmayın durar. Onu men qaramdı görüp çutap çormen. Men erkey deyirmen. Oğlu amşut arıgda vadılın bilir. Saadik'te birgen saadinde orstulmazı tıka yani öğrenip barşıdar. Jaza da telefonda çıdarsa ağzı sonra ağzın yarı öğredi olana. Ol içinde Şibodun olara stolunun altında olaran çürüttün orar. Çürüttün orar. Bala Stalin'in oğlan oğlan bile türsü hevirle olar. Onu menden atatlar kaçtın şu çiçek kıldır. Onu azı ögülelerini görgüzer bozika. Ol derin, ol. Biçi yoraş tıva tol pora şokkaratты, poralda yaşak. Ol toğuldu şu katap nonşurdu. Onun sonunda nomçup çoran nomlarından değil bolsa Alban bile üç şınak deyirgem tıqa höydürün. İyi oldu va toğullarını tıqa nomçup durgan ben. Bu ögbeviz monguş barığı hiç keyin lopsamның çığıntıların ham alqışları ol barıhöyüşün nomlarını tıkan anak ben qatır ending mazı Vasiliy barıhöyüşün baştaq ol nomlarını bazı tıka sonurar nomçurdu ben. Onun sonunda stüdiyenti жылдарында Walter Scott Ayvengonu қатап nomçurdurgan ben. İnderip dirin yaman söğübüyede bu bomduk delegeynin bu çaşıtları şağındık nomlar dilep jorur ol çelerge bu sarı şarjın jüdülge tuğayında ol Tibet'in çaşıtları bu nomlarını eleyen nom jare geleyen durgan ben. Am bu üyenin aile söğübüyede güngüs nom juru üye cevap bargan boluprar. Nom juru üye cevap bargan. Inçal tıldan bizler ajlısındı boluprar. Nom juru dergele bu seynagında boluprar şiiler yanzu bir bu çoğaldar bargan. O sonda bu bizim çoğaldardan bu Eduard Bayroçimizдің çoğaldarın basa biçi şausle hostu yedem ja saygarıp ya nomçup görüp jorubuz biz. Şağındık bolgan bolsa dep ındık aytırgılarga şındalbam çetikpeyim bargan, çetir kalbayım bargan, çetir öğreni albayım bargan, çetir görbeyin, kılık sağın jüllerini öğreni öğretken bozumsa, onu jar etken bozumsa dep odar benen. Kılıp çetikpeyim bargan ajıldarını kalay öğren bozumsa, çok bolsa iya jar çetir öğrenmeyin, ol ettemlerini ol yerinde öğreni olgan bozumsa dep jar bodar. Berdingen şınçı jorukta kişinin gücü dergele mergen uğanında kişinin gücü dergele bodunun çok aşı tölümge algan eşinge çok kişilerine dolgandıra jonunga naqşılında büzürelinde kişinin gücü de yergele bodunun
бердинген ажылында бодунун нақшылы, чонунга нақшылы, төрейін жұтынға нақшылы деп одадырмын. Ынды кишини сургап жүрүр, öğretip жүрүр, кишини шын орусча углап жүрүр, шаңды билдингер чоғут калыңды жүлükтерге ынактырмын. Эдуард Байрович миштин бишкбаган бо жүлükтерин жасайгап жүрүр. Өвмүшлөгөттөн жасайгап жүрүрүз биз. Желерге өрү көргө дээрде жаран күн. Артында уткасын Эдуард Байрович мишит өвмүштү саяны көрө олонога сайбырлаан тургондун. Мен базагыдына дыңган турган. Ол жүнү жугалып турар. Өрү дээрде жаран күн дейр. Бирээс жутталгада шын кылаштап, шын жүлдерини кылып, эки жүлдерини кылып жүрүү болсунса, бу өрү дээрде жаран күн ышкаш болот дейт. Атарасында отурумду инже дейин. Өскер көргө сеткилиңде дүн дейдир. Дүн. Артында бодалы апресен шын кылаштап жораған оруңдан өскер шын өз басыптар болсунса, сен жуттап жутталгаң ол дүн ышкаш караңгы болура. Дут калгылдыр биштир болуп. Жүрейің ызын кайгыдыр деп соора билип канчаарың ол. Чулук уушта ужуп жетпес дээрже чүткүп канчаарың ол. Күн эдерер тоору кышкаш эгиртилеңнеп канчаарың ол. Чүткүргө да жерде дасыл салыр эбес канчаарың.